Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye yitwa Disco 24 TV. Reba mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se niba handitse s'abone ukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho ako kanya. Makuru menshi cyane ariko hari inkuru ikomeje kugenda igaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye muri aka kanya, imaze umwanya muto rwose ishyizwe hanze. Muri ko mu minsi mike ishize umunyamakuru yabajije uwitwa Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ese aliens zibaho? Trump uwitwa Obama ati yego zibaho ariko ntabwo nazibonye. Byakuruye byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye bandika bavuga bibaza ati ese koko aliens abazibaho, ati mu by'ukuri cyane zibaho. Hanyuma Barack Obama nyuma yaje kongera kuvuga yuko aliens zishobora kuba zitabaho. Hanyuma hari amakuru agakanya tugera avuga yuko Trump yamaze gusaba Minisiteri y'Intambara yahoze ari Minisiteri y'Ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira hanze inyandiko z'amakuru ya aliens. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko nta makuru ahambaye afite ku bivejuru bizwi nka aliens, gusa asaba Minisiteri y'Ingabo n'ibindi bigo birebwa kwitegura gushyira hanze inyandiko byaba bifite zibigarukaho. Ibi bwana Trump yabitangaje kwa 19 Gashyantare 2026 binyuze mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social. Bwana Trump yabanje kunenga Barack Obama nawe wayoboye Amerika wirutse gutangaza ko yemera ko aliens zibaho. Mu kiganiro Perezida Obama kandi aherutse kugirana n'umunyamakuru witwa Brian Tyler Cohen yabajijwe niba koko aliens zibaho, Obama yasubije ko zibaho ariko sinazibonye. Mu kiganiro wagiranye n'abanyamakuru muri Air Force One, Bwana Trump yavuze ko ibyo Obama yakoze ari ugushyira hanze amakuru ibanga ryo mu rwego rwo hejuru. Ati ntabwo akwiriye kubikora, yakoze amakosa akomeye cyane. Abanyamakuru bakomeje kandi babaza Bwana Trump niba we yemera ko aliens zibaho. Ati ntabwo nzi niba zibaho cyangwa se zitabaho. Nubwo yemeza ko n'amakuru abifiteho, Trump yavuze ko agiye gutangira inzira yo gusaba Minisiteri y'Intambara n'izindi nzego birebaho ati gushyira hanze inyandiko zaba zifite ku makuru ya aliens. Ku isi hamaze igihe kandi hari impaka ndende zijyanye n'ibivuga kuri aliens. Benshi bemeza ko ari biremwa biba mu isanzure rimwe na rimwe kandi ngo bishobora no gusura isi, bivuga ko bifite ubwenge n'ubushobozi burenze kure ubw'ikiremwa muntu. Nubwo hari ababyemera gutya, hari abandi bavuga ko kubaho kwa aliens ari ikinyoma gishingiye kuri filime n'inkuru zo mu bitabo, ndetse zikaba kandi zifashishwa nk'urwitwazo mu gusobanura ibirenze ubwenge bwa muntu. Mu bihe byashize byakunze kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zibitse aliens mu kigo cya gisirikare gikomeye cyitwa Area 51. Hanyuma rero mu makuru akomeje kugenda avugwa, reka mabwire ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishaka ko Amerika itoza ingabo zayo ndetse kandi bikanifatanya mu butasi. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajya zitoza ingabo zabwo zikaziha ibikoresho bya gisirikare kandi bikifatanya mu rwego rw'ubutasi. Leta ya RDC yifuza ibi nk'ingurane y'amabuye y'agaciro yemereye abashoramari b'abanyamerika kugira ngo bayacukure banatunganye, hashingiwe kandi ku masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye tariki ya 4 Ukuboza 2025. Ibiro n'amakuru Reuters by'Abongereza biherutse kandi gutangaza ko tariki ya 5 Gashyantare 2026 Leta ya RDC yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro yihariye abanyamerika bashaka kandi kugira ngo rusuzumwe. Amabuye y'agaciro abanyamerika kandi bashaka nawe bazifashisha mu gutunganya bateri z'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibikenerwa n'inganda za gisirikare. Ku 20 Gashyantare ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko inyuma y'amasezerano yo mu Ukuboza hari indi ngingo y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano ishobora gutuma kandi Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo ibufasha mu bya gisirikare. Ikinyamakuru cyatangaje ko hari inyandiko yateguwe n'umujyanama wa Perezida wa RDC mu by'umutekano Desire Kashmir Eberhard Korongere, yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner na mugenzi we wo muri Amerika Mark Rubio. Cyasobanuye ko inyandiko kandi ikiri banga igamije gutegura amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'igisirikare, aho ingabo za Amerika zishobora kandi kujya zitoza za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikaziha ibikoresho bya gisirikare bikanahanahana amakuru y'ubutasi. Muri Mutarama 2026 itsinda ry'ingabo za Amerika zikorana na Afurika riyobowe na Colonel Michel Gacheru, nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bivuga ko
ryagira uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo riganira n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya RDC ku bufatanye bw'impande zombi mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Amerika isanzwe kandi ifasha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'imari n'amahugurwa y'imyuga, ikanaha kandi polisi y'iki gihugu ibikoresho. Leta RDC kandi yifuza ko ubufatanye bwarenga ubwo nyuma y'amasezerano yasinywe mu mwaka uheze cyangwa se ushize wa 2025. Mu yandi makuru mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye na Senateri Daines ku bufatanye bw'u Rwanda na Amerika. Perezida Paul Kagame yakiriye Senateri Steve Daines wa leta ya Montana, imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Kagame kandi na Senateri Daines baganiriye ku guteza imbere ubufatanye bw'u Rwanda na Amerika, umutekano w'akarere ndetse no ku mahirwe ajyanye no kwagura ubufatanye mu by'ubukungu. Ku mugoroba ku itariki ya 19 Gashyantare 2026, umukuru w'igihugu kandi yakiriye perezida w'icyubahiro w'umuryango uharanira isigasirwa ry'inyungu za Israel muri Amerika yitwa AIPAC, Lee Rosenberg, umwanditsi Saul Singer wanditse ibitabo nka Startup Nation ndetse na Genius of Israel bigaruka kuri Israel. Startup Nation ni igitabo kigaragaza uburyo Israel nk'igihugu gito cyari gifite umutungo utari mwinshi cyane yabashije kandi kuba igihangange mu bijyanye no guhanga ibishya ndetse no kwihangira imirimo. Ni mu gihe icyitwa The Genius of Israel ari igitabo kandi kibanda ku muco wa Israel wo guhanga ibishya, kikagaruka kandi ku muco w'Abanyasirayeli, imbogamizi iki gihugu cyahuye nazo n'indangagaciro zafashe kandi iki gihugu cyo mu burasirazuba rwo hagati kuba ikimenya bose mu bijyanye n'ikoranabuhanga rihambaye n'ubucuruzi burishingiyeho. Perezida Paul Kagame yanakire kandi witwa Wendy Singer wabaye umuyobozi mukuru wa AIPAC n'itsinda bari kumwe. Village Urugwiro n'ibiro by'umukuru w'igihugu byakomeje kandi bigira biti baganire ku bufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ibijyanye no guhanga ibishya, kwihangira imirimo n'ikoranabuhanga. U Rwanda ni umufatanyabikorwa ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego zitandukanye, haba uburezi, ubucuruzi, ubuzima, umutekano n'ibindi. Nko mu bukungu, raporo y'ibikorwa byo muri 2024 y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RRB yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ishoramari ryagera kuri miliyoni 441 z'amadolari Amerika ndetse mu 300 y'amadolari Amerika yashowe mu mishinga 31 itandukanye. Ubucuruzi bw'icuruzwa na serivisi hagati y'u Rwanda na Amerika muri 2024 bwari bufite agaciro ka miliyoni 338 n'ibihumbi 900 by'amadolari Amerika. Abicuruzwa byaherekanyijwe n'impande zombi bifite agaciro ka miliyoni 74 ndetse n'ibihumbi 900 by'amadolari Amerika, naho serivisi zikiharira miliyoni 294 z'amadolari Amerika. Tariki ya 5 Ukuboza 2025 nabwo u Rwanda kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubuzima afite agaciro ka miliyoni 228 z'amadolari Amerika, akwemo intego yo gushyigikira urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Amasezerano ashyiraho umukono i Washington DC muri Amerika mu Ukwakira 2025 kandi Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva yahuriye i Washington n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ingufu witwa Chris Wright, baganira ku gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu guhanga ibishya mu rwego rw'ingufu, ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire, gaz na karemano ndetse n'icukurwa ry'itunganywa ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zifatanya n'u Rwanda mu guteza imbere umutekano mu Rwanda no mu karere. Ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 hashyizweho umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari amaze igihe kinini cyane aganirwaho. Yashyizweho umukono mu muhango wabereye Washington na Perezida Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere ya Donald Trump. AIPAC yo ni umuryango ukomeye cyane ugizwe n'abantu bavuga ari kumvikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashinzwe mu mwaka w'1951 igira inama ingarukamwaka, aho abifuza kuyobora kandi Amerika bagaragariza uburyo bazabanira Israel cyangwa se ibindi bihugu bifite aho bihurira nayo. Yakoze byinshi birimo kumvisha inteko ishinga amategeko ya Amerika ngo bufasha Israel mu mwaka w'1951 ubwo yari ihanganye n'intambara zashakaga ko ihagarikwa inkunga ndetse no gutuza impunzi z'Abanya-Israel muri Israel z'Abayahudi muri Israel. Yanakoze ubuvugizi mu gufasha kubufasha mu bya gisirikare, hubakwa kandi ubucuti bw'akadasohoka hagati ya Amerika na Israel nyuma yuko Amerika yari imaze kandi kuyemera nk'igihugu mu mwaka w'1948. AIPAC inagira uruhare mu guha ubumenyi abakandida bashaka kandi kwinjira muri nteko ishinga amategeko ya Amerika, harimo no kumenya umubano w'ibihugu, ikabafasha kandi mu birebana n'amikoro, igafasha abaperezida b'Amerika gutambutsa gahunda zabo mu nteko ishinga amategeko babitura ubufasha badahwema guha Israel nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero mbashimire kandi mbifurize ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha ari